paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayan ba daw, agin indayon kamuklatan dita sirok ti mangga, kaslaawan mo't parikot mo. Mas dawak man king katuya. Iso abak-bagitan ta itsuram, takanayon ka nga agparikaut. Amom ka day no anya ti parikot ka. Amo kasan nga umno day ta parikot mo tuya. Ha? Tapno amaw, sikatin numero 1 a parikot ka. Parikot mo ka daw, nataerak mait nga asawam. Ado pailat atiwag, no binis nga yan, tipo aw. Di ka man, oray na laad ti kaaruba ako ng tananakam. Nagwapo ti kaunggan na. Anya, apay nakitam ti kaunggan, day tayo bagbagan. Nagusob ka di dita sangwanam. Anya nagusob asasawam, saan kala asado? Narugit pa'y ti panunot mo. Ala, ingkaki din nagtrabaho. Saan laaday taagtog-tugaw tar aramidam? Ha? Adan sa ngamin leteg mo. Anya leteg mo tasasawan. Apay ko matilitteg. Trabaho, ti bagbagan. Ite, litteg. Ti adda leteg na. Masado ngagtrabaho. Ay, awan ti litteg ko to yan. Ita ka man langay. Ay, apay ay. Kaslama din sa may titimplada tarupan. Ay, pagkunamait paray. At dala pa kariribukak. Masigurado ka kwarta ti parikot mo, paray. Basta nga mingkay, ti parikot ka. Gusto ka, paray. Kwarta ti kadwa na parikot ti tao. Kunakon kay. Basta nakamisot ti tao. Amukaw, ti parikot na. No amaw ti parikot ka. Amumat nga raw ti solusyon. Naglaka. Kumuyog ka kanya. Taintaman agdis kita. Anya? Ay. Di mo ko na nga intagtakaw. Ay, saan natakaw? Ibagagking ka, pagbiyagan, tisikap. Anya ko manay tasikap, pare. Sumurot ka kanya, tapno makita. Kwarog, apay akasla aburido ka. Ay, awan ngamin makukwartak, antay. Igagpasada, tapno ada kwarta. Nagpasada ak, mabayag, sakbay ang makaurnungak iti kwarta, antay. Pangaramatam aya iti kwarta. At nakayat ko agatangain, ngamawan paggatang ka, antay. Umutang ako makiniangkal, ngamawan mait. Noan niya banday ta agatangam. Saan ka di amabalin, amaamuan? Gumatang ako may tibaro ang motor ka, antay. Katawan dametan ti motor ka, karag-karag kanaw. Ay, imbagla jay karag-karag angam ti awan. Oh, at datan dito'y sudat, paray. Anya nga iti aramidon ta di tao'y. Adaw, ti bulbulong ngawit ko, pare. Ibagata, makaagas na gito yung bulbulaw. Agpay sukaday, makaagas na kita. Yang amo ang idisplita. Ipukaw ta, makaagas na gito yung bulbulaw. Ay sinalbag ka. Pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam ang mga numaduktalan da asaan apod no ang makaagas na kita. Saan nga amo da kita tao da gito yung bulbulaw? Taga syudad da nga may. Ay, maamakak iti da ito nga aramidon ta, paray. Rogin kitin ti agriyaw, tapno makaduta, pare. Ay, sige man langag. Ay, umay kayon! At dadat-datlag ang makaagas a bulbulong ditoy. Gumatang kayo! Tamaagasan, dagiti saksakit ti bagbagiyaw! Umaluman paray, pasitan ti tao. Anya itan ti aramidan ta. Anya pa ngay, pare. Agawid ta na. Tabilangay, dumano tinaglakwan ta. Kadag iti uto-uto at tao. Uto-uto ko nam. Ngamadamot na kay ranudan ta kadakwada. Anya ngay, tiawag mo iti tawa na lakamalukaw. Saan ka di nga uto-utaw? Sabagay. Ang amangan no agbalat at matlakad at ati madingar aramidan ta. Makaagas mo ta talaga nagiti bulbulang. Sabagay. Intun bigat,
iti sabali manen alisaw, ti papananta. Aglako tamanan ka dagiti bulbulong. Ay katwin na. Iso ang mga alak amit iti bulbulaw. Ta mga alak may. Tapnoad na daw. Agpautang ka man mo't iti sardinas, maumaray. Kaano ka kadi nga agbayad? Ang mga numabayag ka nga agbayad. No kumagsuswilduha, ibagak akatapusan. Anong saan mo? Kaano nga road? Saan ko ang maibaga? Saan ko nga min nga ugali ti agkaray? No amok asaan ko ang masigurado? Mala, ikan ka man langan. Amok mo't nga agbayad ka no, da kwartam. Thank you, Marikwaning. Ay na, jak nga min amo no napanan di badong kao. Barang adda maitid na kanyak akwarta. Pangalaan na kumamot ngay. Malaksid no napan nakitang dan. Ay sos, nagsaya atan ngay no napan nakitang dan. Imbaon ko itay bigat ama pa nagtrabaho. Nasuron kanya kat pinanawan na. Apay akas jay no daduma ni badong mau. Nalaing agumura. Langan taman, numanutin na sa pulan tayo ta nagmalan, pare. Mayat mo't gayam tinapanunot mo pagkwartaan, paray. Kung nagtumig king kakay, pagpiagan, tisikap. Ay, imbaglakit din ta nagsabat ta. Saan ko nga amo na ito'y apagbiagan? Sana'y ngagungit kanyak ni tuyang kaw. Kumaikak iti kwarta na. Uray ti asawak. Agtalnan wada kwarta nga itapal ko itingiwat na analaing asumao. Nuapay mo't ang iwat ti armas na kita, babaya. Numaminsan, kwarta ti agas tingiwat na iti babae analaing asumao. Nalaingak ka talaga, anak ka panunod, iti pagkwartaan, pare. Isu alalaingan ta pa iti aglakaw. Tapno adda pa'y pagbingayan ta kwarta. Sumipngatan, nagkapwam. Nyapay ngay, inak nagirimidyo iti kwarta. Kasano a remedyaw tinaramid mo? Ay, saan ko nga ibaga? Ikan ka, iti kwarta. Nuti mumut ko na nga awan ti sirbek nga asawa. Kaya't ko amaamuan no nangalaam iti kwarta. Ay, saan mo nga amuin? Ikakiday luton, tilinaon to'y bayaw. Ha? At damat ngagpaiso ba yung ma? Anya ngay ti kargaday ta? Ay, kita, ma. At na tinabay. At na kapay. At na pagkapitan, itong bigat. Na, itaman pa'y pa daw. Imbag ano saan mo at tinakaw? Anye, apay, ang tatakaw, di pa nagrupa-rupa. Kakaisuna na taer to'y asawam. Di ka pa'y makapangpangan ni day. Di mo man baliktadan ti pasama. Oray mula imparparin tumangan tinagpakpakasi kanya. Anye. Apay adi ka matagtagaray, Kwarog. Gapo ka day, tawan niyang kalmaw. Di matla sumangpatay, ta umutak iti kwarta na. An-anwam di kwarta nga utangaw. Sukatak kumati motor ka. Awan ka di urnong mau. Nabayag kan ngagpaspasada. Kanawan mo't pamilyam. Awan mat urnong ka, kagawad. Isu nga raud. Itatawan pa'y asawam. Saan ka anak ornong? Di ad-adan no adda pamilyam. Isu nga rog ngawan pa'y pamilya. Narigatain. Day nga tati makagapaw. Saan ka di agapo, takapsot ka nga agara. Yay. Agsarita taman itinalapat si Kabadong. Pangal-alaam iti gatgatang mo iti karne kan tinapay. Imutang ka kadimanan. Apay, agrup-rupa ka di amang utang. Nangalaam nga raw. Ay, kitbukod ko matadiskarti ah. Isuasan mo nga ibagbaga nga awan sirbek. Imbagak lang dayi tadi ka mga min aggungunay nga agtrabahaw. Ngam adamot kindi pagsayatan na, taimbagam, tuyan. Nagkita kami iti may sagayan. Napan kami, nakipurdiya. Sa dinaw, tinakipurdiyaan niyaw. Saan mo nga amuain, no niya tinaramid mi jay. Intun bigat, mapan kami manay.
Papanam, tataba daw. Ay kat inak man makipurdiyan na. Tanood naman ng kwarta. Anya ka diti trabaho. Uray anya ditan na. Basta pagkwartaan. Tita guys, no saan na kwarta. Ay kimadin na. Ay, ang mga numaymayat day tapakipurdiyaan, tata. Mabalinti sumuraot. Wala nga tao ti kasapulan day jay. Nakamilang ken Douglas. Ha? Anya nga iti trabaho yaw. Ay, aglakaw. Kasjay. Aglakaw kami iti agtutuma. May mayat day tangata. Ngam ti agpasada. Ay, diyak ka mo Kasanak mo tayong agpaspasada. Kasta ka day. Ay, nagrigat lakit din ti agsapul iti kwarta. Nalakalaan ko araw, no nasirip ka. Ang naawan ti amaw, ay kinarigat Sa bali ti panagrungrungi iti may sa babaya gimatang itay Ay, bayam di nga girungi Tinas kain kit gimatang iti lako da. Gimatang ng nagdamag. Sinong batak lang matag iti dinamag na. Ha? Anya nga iti dinamag na. No tagaan uta ka naw. Anya ka no ti pamanagnagta makaagas na iti lako ta. Mairupaam ka day di babae. Saan ta nakamasmag? Saan ko ang mabigbeg? Huwag kita kami manag. Sino nga taday di babae? Isula, may dadasaludsod na. May papanitilak lako da. Ay, saan ta napagsaritaan tayo dyan babae? Maglako ta kitay. Mas dawak man iti dayta babae. Kanya kumangay, iti bibiyang na, iti trabaho ta. Ay na. Nawadwad man ang tinaglakwan tayo itangal daw, pari ba daw? Hey, why pare? Hey, naglakakit ti mang loko iti tao ako na ngay. Ngam no awan ti agpaluko, di awan mo't kwartata. Intakit mga layag, tutuma bulong Paglalaukin ta, tadtaden ta, tamnusan damad lang. Harigla daw. Nagtultuloy akas taoy, mayata pagsapulan. Naglaka trabaho, sana makabanaw. Ngam no mapan ka makiraab, ay na, nagriga. Ay, wala paray. Kaslata mo't la albularyo itan. Agtimtimplata iti agas ko naman. Saan lakas la, paray? Pud mo, nga ilbularyaw. Kanayon mo't arumwar ni badong mo. Anya ka diti trabaho na. Makipurpurdiya ka numit nga aglakaw, maray. Imbag man, nakasarak nga rod iti trabaho na. Manipod pinagungta, takanayon laengan ang nakailad ijay indayaw. Napanmad nagbirok iti trabaho na. Ay kahit adda nga rod pagsayaatan ti panagunget mo Kaslakas ta nga ron, maray. Ay, no maminsan, masapol apalagipan ti asawa, asadot. Pudno day tayong baga, maray. No saan ko apinalagipan ni Badong? Saan ang naggunay? Ang, sa dino ti ayan ti trabaho na. Di na mo't imbaga. Basta dita sa bali a lugar, kuna naman. Ito'y taas si dagtisimbahan nga pwisto, paray. Ato, ti tao di tayo. Sige, tayo rugik man ti agayab kadag iti gumatang. Madamdamalaeng agpilan, dagiti kunang amang tidmanay, iti nasaya at agasa. Amen nga da sa gubanit na. Umay kayo, tado tila ko may anabirtud nga agas. Naggapupay ijay abroad tiraman na. Uray nangina, tamaikat mo ti sa gubanit yo. Aha! Da kayo manan adwa. Ha? Peke ti agas yung. Ha? Amuyo ka di, nga impa-examen ko tilakla ko yung agas. Kat saan ang makaagas. Inar-aramid yun lang. Ay. Anya ti kalintagam amang husga kada kamay. Saan ka nga ginlalaing si Kalakay? Kayat mo ka di nga ipakitakpay kan ka ti pamanak na amay saak a pulis. Pulis? Pulis ka na? Ay. Pulis ka, ma'am? Ay, pangasyo ka di Tadi naktiliwain.
Ay. Oray da ito yung kaduak titiliwin nyo, ma'am. Ha? Wirak. Siguro talaan kingkuana. Apay asak lang. Kat nagtulagan tamot na ito nga inaramid ta. Nagbingayan ta pa'y tigin awa. Iso apagbingayan tamot at tidusa. Ay, sinalbag. Ay. Ay, yak amo akas to'y gayam ti bunga ti aramid ta. Ay, Awanan ti adupay asao. Ay. Sumurot kayo asi tatalugod. No diyo kayat adak dakas ti maganabyo. Gapula ang iti kwarta. Mangloko kayo iti padayo at tao. Ado ti nagreklamo. Iso at tiniktikan kayo adwa. Ket napanaknaka amang lukloko kayo. Ay, da kayo alalakay. Saan yung alukwan ti padayo at tao? Tadumtang to ti panakadoktal nyo. Alasigay! Tidan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat paray ti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Buglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka ba't nga giduron, Achep? Tani, nakasipsip nga tiaglawlaw. Nagtakrot ka magtanjawn. Nagsipngat nga rod, mahit. Uray asino mat mabutang iti kasipngatan. Apay ngamin anasip ngayt. Katadamat street light iday. Awanan dagiti street light, Chip. Apay nga wantan. Di mo ayan nadamag. Abinarsak ni tata ba nung amin nga street lights. Nung kasta mabartag. Ay, isumot lagay man nakasipsip ngayt. Ay, Chip. White lady ni samot dyan nakatakdari dyan higit ti kalsada, oh. Ah, ay wan. White lady talaga. Chip, ano iti aramidan ta? Ay, mabuti nga kinti white lady. Ano iti aramidan ta, Chip? Tumaraitan! Apay, pudno ang nagtartaray kayo idirabi idinapan kayo nagrunda? Saan ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryang napailaing, mate. At da ngamin nakita mi a white lady, kagawad. Ah, white lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awan ka day, kagawad. Pudno mat, Chip. Imunakan tupay at imaray. Namsim maruno ka, mate. Nilumbahan naktupay. Amin naman. Takrot kayo matgaya matanod. Kunakman no naturod kayaw. White lady mo't yan nakita mi ngamin. Abay ngamin kagawad. Tasan mo't yung agsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita atunggal mabartag ni Kabadong pagpupudutan na abarsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat isutim bagakin ka, Chip. Nagturad nga garamid iti madinitata ba daw? Gaputan muna nga wan ni Uncle Kao. Ay, badong, apay arumor ka manang. wala, tasumip nga tay. Apay no sumip nga. Ay, kita mumitin ah. Saan ka arumor? Ah, Mapan ka manin aginom. apay alapdan na ngay. Tilanto manin aramidam no kasta mabartag ka. Binar sa barsak mau dagiti street lights dito'y barangay. Apay, di mo malagip day ka nga inaramid mau ah. Amo ka. Inggagarak day dyan, abinarsa. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Bayama, ano datarimaanin dagiti tanag. At kadalaang mo dita, nakatugaw. Nuagronda kayo, agan-anad kayo Tani pari badong, agbarsak nukasjay anabarte. Unang raw, antay. Ay, nakasipsip nget aglawlaw.
Gapo iti panagbarsa-barsak na kadagiti street lights. Iso nga rod na mabutang kami na mapanagrunda. Apay mabutang kayo. Awan lang ni Uncle Mo, mabutang kayo. Awan mo't nga min silaw. Nungay parang manan kada kami di white lady. Nagkuna nga the white lady. At da nakita may antay. Kat, kasano nga rudan da ito barangay tayo, no saan kayo nga agrunda? Bayan nyo ani tatabadong ti agrunda. Trinabiimat arumura na bartay. Iso nga rud anasken nga agrunda kayo. Tama nga no adan tumanen kalukwan nga aramiden na. Ay, huwanan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Huwan nga raw. Sige, agrunda kami ata ano dito'y barangay tayaw. Uray nasip ngay. Chip, si kansalangan ti mangituloy iti runda. Ha? Tapay? Makatrang-trang kaso aksamot tan. Ha? Si kamay. Nasipngot lang, makatrang-trang kaso kan. Win Chip, nabara ako. Uray dapadapan nak. Nan? Saan kamot ang nabara? Kada masabat ta ka, Chip. Awan, panunot mo lang dayta. Anyay nga ron dahito masabat ta. Tao mo't amagmag na. Kapri amagbag na. Saan? Tao dayta. Wino saan? Aswang dahita. Ang tayamot aswang. Kita mo, agtumba-tumba amag na. Hoy, Saka! Sa dinong iti pangiturungan kanya. Gayam tataba daw. Nagtumot kan ka. Tataba daw, nabartag ka manay. Sika ka din tayo sa kwarag. Wine, tataba daw. Agrun-runda kami kini John. Uray nasip ngay. Siglat tati panagrunda may. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagkuna binarsak ka. Ado ti mangibagbaga, tataba daw. Ha? Apay nga na binarsak mo, tataba daw. Kaya't ko aruruday ni Uncle Mau. Katawan mo't ni Uncle Kaw. At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjik mangarod na kiti alat dito yung kalsada. Ay madimot tata. Ingkarkarigatan mi nga inaramid dagita nga alad. Ha? Kan may sa, ginastusan ti barangay dayta. Ay, ganda saya at ano kasta. At naganas na mabirday. Nilay. Di kayag pirdi tataba daw. Kanya nga taramidan to, Chip. Kaya't na matapirdiyan dagiti alad. Unaraw. Alangan nga ipalubos talatan. Ay sana. Anya di pagtungtungtungan nyo dita. Awan tataba daw. Iramandak mo ta. Weno, siyak samay. Tipag-is-istoryaan niya. Ay, badaw. Anyaman ti pinirdi maun idirabii anabartek ka, ah? Awan mo't malagip ka. Adda, apay kumadi mo malagay. Di plano, mapan ko perjay. Nagiti alat dita kalsada. Ay di mor aramiden day tabadong. Tauray siya katimulong ak anang itarimaan ka dagita nga alad. Pagpapintas iti barangay dagita. Papintas nga. Dadailag. Awan ti makalapid ka niya. Ado kami amang guraken ka no aramidem dayta. Ay, oray mang gumura kayo amin. Anya mo ti bibiyang ko ngay. At damot kano plano ni Kabatong amang perde kadagiti alan nga inararamid tayo, maray. Ne, apay ngay. Kakaiso na apimbintas ti barangay tayo. Idi adda dagita nga alad. Napinturan da pa'y ngamen, kanamulaan da iti na duma-duma sabong. Iso anagmayat akitaan. Ay, win nga rod ah. Ngam apay aperjen na. Dadaol santi ulo da di at hao. Saan tayo lang nga ruden ang nagtagtagare. Idi binarsak na dagiti street lights. Awan tumat ngamin kabuteng na. Ay, dagiti ngay tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod ati mabuteng kan kuana. Apay ko maakabuteng da kat laklakayanon ni Pari Badong. Jakman amo kadagiti tanod no apay akabuteng da ni Kabadong. Ay, mamartak a Pari Badong. Ngam isukit din ti kabuteng da. Ah, baka kayo at tanod. Makita yun, dahil ito style ko adumanaw.
Oh, kastoy. Chip, kaslamot style ni Jackie chan ti panagdanog na. Style lang, mate. Tataba daw. Padasa man ti dumanaw, no talagamot lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa nga eh. Pasino ka na kayo, ti kaya na ti madanaw? Medyo lang nga, tataba daw. Apay asak nga, Chip. Iparaman ko mangking ka, no kasano ti kadagsan dagiti makadumanag? Ay, sana tataba daw. Sana sakti pang ipadasam. Sige, tataba daw. Tagnilak ni Jawn, tadanugan. Ay, sige lang. Diyak kaya ti madanog. Sana. Nalpasay. Nalpas ka na. Dinanog na kan, John. Ha? Awan matinariknak. Kasla ka mo nagsipat iti lamaw. Ha? Awan matinarik na kadanog mo. Tataba daw. Tanya. Wangag pa isaw, tataba daw. Kasla sipat lang, matinangig ka. Iso day jayan, ti danog mau. Kapigsa na danog ko day jayain. Nasaksakit pa iti kadal ni nanang ka. Kapoy kamot ka madumanog, tataba daw. Unak mano nalaing ka. Nasken alapdan nyo ti plano ni Pari Badong amang dadael kadagiti alad. Tanagrigrigatan tayo ngay nararamid dagijay. Wanantay, lapdan niya talaga. Amangan no intun mabartak no rabi kat dadaelan nan dagijay nga alad. Agronda kami intun rabi ay. Rumbeng laeng. Apay, kabutang nyo aya. Saan? Apay kumakabutang may katlaklakayanain. Katwin mate, nalastog laeng nga agsasao. Angam kinapudno na, takrot dayjay. Di nanto pa mo ti dumanaw. Makadanog pa'y aya dayjay katlaklakayan nga rudan. Iso mo ti palpalastog na nga may. Di kinalaing nakanua dumanaw. Apay, di mo malagit, idinagdinanog dakan ni Uncle Mau. Ayawanan niya. San mo't adimanon ti danog na kini Uncle ka? Iso nga rod ako na asaan arumbang akabuteng yo ni Tatayo Abadong. Wanantay. Isukit di at tibut-but ninyo. Ay, takrot ni Pari Badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni Badong ko. Taisun tumit laeng adinak dengdenggan, oray namin anukon abinagbagan. Ay, talaga asaan na kaadengdenggan, Mare. Naumakpay kit din amang bagbagakan ko na. Ay, oray asinumat talaga ang mauma ka. Iso alapdam. Tane, plano na kano adadaulan dagiti alad amang papapintas dito barangay tayo. Imbagak meten adi na dadaulan. Agam ipapilit na latamag. Ay, makaungat akan kuanan ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay, kat makaamumeten ay tibiyag na maray. Ay, sigurado nga agungat to ni Inteng. Tanay, saan la dagiti alad ti dadaulan na? Tanay, dagiti street lights talaga adinadaulnan. Kitaan tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanaw tapno maprotektaran da ito barangay tayo. Itataawan ni Kapitan Maray. Data man ay Jawn. Ngumapay day tapuraw nga ulays. Kat, pagulas ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa'y mo't day tayo inalam. Sapay puraw. Tano makaturturog di ada pagulas ka. Ay sana maturog ti aramidan ta. Nasken asiririing ta. Uray apagbiit lang nga pa nagtuglip mo't Sana ya mabalay. San nga rod na mabalain? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka mait? Kita mo dito sumungad. Agdiwar mait. Ay nabartak mananday ta. Minsamot tatabadaw. Tatabadong! Papanam! White Liday! White Liday! White Lady ti panangkita na kanyak, Chip. Kat mabutang matgamit ti White Lady. Asit gamang kitay. Tapno at adda mabutang. Ay muna niya. Badong! Ayaw masasidag ti White Lady dito ay agawag. Badong! Ay sos! Shock ti White Lady. Agsaw pa'y gayam!
Ay, taray pa daw! Kamaton ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam ti tumalay! Unno gayam ti magbagata, White Lady! Umaya kun, Badong! Mang mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukatam diri daw! Tuyang! Ay, darasama! Apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pasalagan na ko na. Ay, rikam mo dagos na itari daw. Darasay man na White Lady. Ayan ti White Lady. Ay, kamkamatin na tuyang. Kamkamatin na. Ay, nakurso na daan na ka ti White Lady. Dayta ka nga main, tanausam ka rumor iti rabay. Tita, agkatawa ka pa ilang, mate. Irikam mo na itari daw. Ay, sos Badong. Ha! Adag pa'y so White Lady amang kamkamat kan ka! White Lady! Umay ka! Ada dito'y ni Badong ka! Ay, irikam mo na ako, naknay. Ay, di naman gudbud ng tuyang. Ay, Badong! Kunak man no awan ka butang ba? White Lady lang, kasta una yan na nervyos ba? Nagmayat gaya mabutbut nga ni Tata Badong, Chip. White Lady lagayam ti kabutang na. Pero may titaray na itay. Kinamat ko aging kay Jebalay da kahit. Isumayin ton sumaron na. Butbut ngan tamanain. Wain, amutan wanya ti kabutang na. Oh, sumipngat manan, Badong. Rumor kan samag. Nagkunaking ka. Kano ka darabi arumor ka ama panagin inaw? Ay, saan itan tuyang? Narigatay. Ang mga numasabat kumananday jay White Lady. Ay, kat sigurado nga urayan na kanday jay. Ay, di tuyak laangin balay. Ad-adan, asurot-surotan na ka. No dadaulam dagiti inaramid mi nga alad. Ay, saanay. Saan ko napirjay, nagita nga alat. Kano iso ti planong nga ramidan? Awanan ti plano kakasta, tuyang. Nay, apay day ta resibong ipagpakita, marikuanag. Iso dayta tibaya dagiti binarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadan? Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo kumapinerdi dagiti silaw. Nalawag kumati aglawlaw, kat saan ka makakita iti White Lady. Kun saan nakamot akamatan ti White Lady. Bayadam dagita. Tanasken ama itarimaan sakpaya sumangpet ni Kapitan. Agungot dayjay no maamuan na ana perde dagiti street lights. Aw, agrunda tamanain. Ngam inalamanan day tapuraw nga ulays. Wala, tapang butang kumanan kini Tata Badong, nurumwar anabardag, Chip. Ay, unan niya. Bagay ko matlaang tagbalin na White Lady, Chip. Nakabutbuti nga kadimot laang, Uwan, mate. Isungarod akin na buting na ka ni Tata Badong. Ay na, Tata Badong. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno saan ka amabalsan. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay Badong, tabi ngay bingayam matanda ta si daan akar ni Timanaw. Ala ka, di kaya't kuha si Dayan na partays. Na, nagswitik ka matay. Kukam amin jelog po kan lasag. Na, anya ngay dagito imbatim kanya. Ay, kat kita, ma. Ay, sus,
Saka ken paya, ken tengay. Apay ngay? Iso day tati si Dan. Ken nagadua digaw. Malmesak meten dito'y adigaw. Ay mga dakitin. Aha, saan ang mabalinda ito'y ang mapaspasamak ba daw? Sweet-sweety ken nakaw. Anya sana mabali na sasawang. Amom tuyan. Dito'y apagtaingan. Siyak ti masursurot. Amom, no abay? Apay? Siya gayam ti kalakyan. Iso ang mga anta. Itatanalpastan anangan. Anya ngay ti aramidem, tanagtugaw kameten di tasalas, sapay nakangato dagita karangrangyad asakam. Ay kita ginanak na. Aginanaka? Kalkalpas mula ang anangan, aginanaka. Ay, makabannog matagngal-ngal ko naman sa. Loputi manok kindaldalam ko naman. Ay na. Ingka kita ginawan. Anya, siyak, pag ginawan, no way, never. Anya ano way kun never. Awan pa'y nararamid mo. Siyak tinang tiliw iti manaw. Siyak pa'y tinang partay. Siyak pa'y tinang lutaw. Anya langan nga itinaramid mo. Nangan kalaang. Iso asikamot itat aginaw. Ay, kayat. Iti da ito'y agundaway. Siyak manayin, tinaskin na masurat. Na makadlawak sa abadaw. Si kamo laasikan ti masursuraw. Siyak ngay mag. Ibagak man ang kingkatuyang Siyak ti kalakayan, dito'y apagtaingan. Iso siyak ti rumbang nga masurat. Ay saan? Diyak kayat day taas si kalaangan ti masursuraw. Agreklamo Agreklamo ka? Agreklamo nga. Ay kat ije barangay hula. Ken ni kapitan. Awan ni parinteng. Saan ka makareklamaw? Ay makareklamo aklata. Kunam siguraw, sana ka makapagreklamaw. Agreklamo akin ni kumarik abanang. Nagmayatin ti agistambay dito para daan nyo kwaraw. Nagparir ti akin na. Ito gayam ti imula mi akay kayo di tawi. Mabalay na dituya ko nga agistambay ngagmalmalay. Kaya pa di mo mapantulungan ni Nana tuyang ngagbilbilag iti irik ijay igit ti kalsada. May bayamaw, kaya na day jay. Kasi mate, ibakbaklay na dagiti sinako nga irek. Bayam nga roday. Mapan kong tutulungan, intun kayat ko atulungan. Saan ka di arumbang agtinulong kaya? Ay siyak tag desisyon. No kayat ko atulungan, win no saan. Awan mabalin na. Siyak tag desisyon. Apay ngay. Imbasar ko kaming kay, dito'y agong ka. Ha? Sino ka na kami, ninanamatuyang, itinatangtangos, itagong na. Sika, tataba daw. Inyamot nga di agong ninanatuyang. Kasla napilidan iti pisaon. Iso man. Kahit dahito'y agong kungay. Dahita agong mau. Kasla agong ti Amerikanaw. Nagtangaos. Sida. Kung nagtumag kay. Iso asyak, ti masurot ko araw. Ay, no siyak to nga rod ti mga asawa. Dahito nga rod asawa ti masurat. Talugpap mo't apirmito'y agong kaw. Kasla agong ni Uncle Inteng. Ay, unay meten mare. Si kamanan ti agibilbilag iti inapit yung nga irek. Sapay nagbudog. Ay, awan mabalin kumaray. Tadinakmat kayat atulungan ni Badungkaw. Apay ngay. Masadaw. Ay, saan mo't mabalin ti kastangar aramiden na Ay, siyak amin maray. Kalpasan nga ibilag ko da ito'y irek. Ipakiskis ko pa. Si kapay ti mangipakiskes? Una, kalpasan amayawid ka o siyak tupay laang ti agtaap. Di mo ibaga asikan tupay ti agluto. Katuan maray, talaga kasta ti mapasama. Kat, no pa nagpapanganan, ay namaray, ni badong ko ti umuna asumangaw ijay lamisaan. na, ay no siyak la amay saan amabalin ti kasta. Da kami kaniinteng, agtintinulong kami. Saan amabalin asyak la ang dagtrabaho? Ni badong ko nga main ti kanayon ang masursurot ijay balay mi maray. Apay ngay, Gapu kanaw ta iso ti lalaki. Ken gapu kanaw, tanatang tangos ti agong na ngem iti siya. anya. Putno mo't kit day maray, natangtangos ti agong na ngem iti siya.
Iso abay-bay aklatan nga iso ti masuraw. Ay no siyak, sana mabalin ti kasta. Adda aya metin nangusan iti agong. Kastoy ti maibagakken ka mare. Di mo iruwam ni badong mo nga isulatan ti masursurot. Ay, spoil them tumat nga main. Tuyang, nakaluto kan? Itayak pa yung mabisay. Di ka malagayabay. Mangmangan ako na, itaypay. Anya? Nay, mangmangan ka mo tingag pa isaw. Apa di na kinayaban ngay? Apay ko mga ayaban ka, kat idi madama ak nagtrab-trabaho. Anya nga itinaramid mo, day tala nagtugtugaw. Lalaki at tuyang. Desisyon ko, ti masurat. No kaya't kung agtugaw, saan ngagtrabaho? Aramidan. Ndo kasta, saan ka nga rudmot ang mabali na mga? Ay, saan na? Saan na mabalin day ta? Agtugaw ka. Ay, saan ka ngagtugaw? Saan ang mabali na mangan ka? Gaputawan intultulong mo kanya. Ay, matiday tuyang Gulo day tuyan, no ipilit mo ti kayat mo. Ireklamo ka. Pangireklamuam ko makanya, katawan mo't ni Kapitan. Ay, kat ireklamo ka ay ti kagawan. Nagaduda. Uray dalapitaw. Ay, iji barangay hall tinaskan a pagreklamwam. Saan adito tersinak? Asino aya ti reklamom? Nituyang Nito yang mau ti reklamom. Why? Pati na kaya't apakanay ni tinluto na. Kat kasano mat nga men. Nakitak mat nga men nga agmaymaysa nga agibilbilag iti erek. Ay, diyak kaya't atulungan, mare. Iso siguro adi nakakayat apakalan. Ay, basta. Agreklamo Kitnas kay ngagsango kami. Ija ito barangay hall ati pagsangwan yaw. Saan adito tersinak? Apay, umadayo kami pala. Dituin na. Paggatangan laeng dito. Saan a pagsangwan dagiti tao nga dareklamo na. Kahit agtugtugaw kalaktamanan dito'y balay badaw. Isugayam ti kayat kong aramiday. Di mo kat mapansakurwan iti kanan dagiti manok iti ruwar. Nita, ibaon nakiday. Sika na, ano nagakit ka? Ay talaga mapanak. Takayat ko adumakkel dadagaw. Stadan to partyok asidaw. Dahil taman ng bagbagim ti pampanunuta maun. Kasano agmat niya Di mo gayam kayat ti tumulaw. Day talag tugtugaw tamaw. Unakmat king ka, adito'y abalay. Siyak, tinatangtangos ti agong na. Iso asyak ti masurot. Ay katsang ka mangarod nga agsida. Inton agpartiak iti manok. Tasyak laeng magtimang takpakan kadakwada. Nya! Jake, apay nga awan ni Kapitan. Awampay, apay aya. Nagmayatan. Kanayon ko mga awan. Kasla naragsakan no ni Uncle Kaw. Good. Uray saan tayo ga mga agrunda? Mabalinlat ta. Nagkunamot kan ka. Agrunda tayo lata, uray awan ni Uncle Kaw. Awan mo't amang ibaon kada tayo. Siyak! Siyak, timang ibaon kada kayo nga agrunda. Tapay ko masurutan da ka ngay, mate. Siyak gayam ti Chip Tanaw. Nagloko kan dyaw, tadamagampay lang. Apay, nalipatan masyak ti Chip. Saan ko mat analipatan, Chip? Agrunda tayo, kat siyak timang ibagbaga. Nusan kayo asumuraot, makaraman kayo kanya. Apay, pudno aya nga agreklamo ni Pari Badong. Nakadamaga maray. Kadagiti kaaruba kat ni kanutuyang na ti ireklamo na. Kasta mo ti kunana. Kunak ang iti barangay hall ti pagreklamuan na. Saan adito tersinak? Apay nga min adito itersenam ti kayat na apagreklamuan. As-asidag ka nung nga road. Masadot ka no amapan iti barangay hall. Kat kasanungay no ireklamo na nga agpayso ni Marituyang. Agrenniklamo dan Ay, nagrigat lakit di nga min ayat isaan nga agkinkin na awatan nga agasawa. Talaga ang narigat maray. Jay Maysa,
Jay kayat na ti masurot. Jay mat maysa kayat na nga iso ti masurot. Iso nga awan talaga adi daag kinaawatan. Amuyaw, no niya ti sidain may, inton madamdama. Muming tatabadaw, saan na masapol nga ipasikat mao? Kasanuyo nga mo ngay. Kit no nakita mi ni Nana Tuyang nga nagdiliw iti manok, uray na laki namat kamat. Aging ka ijay, abagatan. Nay, amuyong agpaiso Manok ko naman, mabsugak manay. Tatabadaw, Eh, sika kumati ng tiliw ijay manok. Saan ani Nana Tuyang? Permiti banog na ng kamkamat ijay manok. apay kumasya ngay, kit isumit ti mang lutaw. Saan ka diaron bang agtinulong kayaw, tatabadaw? Ay saan? Saan nga uso tek tintinulaw? Padulo amin dayta. Tatabadaw, ginsamit Nana Tuyang dayta sumungat, aw. At damot awit na nakamanlokong. Ha, Damagak man sa dino pangipanan na. Nana Tuyang, papanam. Ay, dakkel unay jay pinartik a manok. Jak masida amin. Iso padigwak man da kumarik akwanang ken kumarik abanang. Asigay, dita kayon, babos! Saus, tatabadaw. Saan nakansamot ngayon raman ni Nana Tuyang iti sidain niyaw? ay sana mabalin dayto Ay agawid na kan. Yak mamati nga awan apolos ti ibati ni Tuyang ka. Hingkan tatabadaw, narigat ti maawanan iti siday. Apay nga, adi ko lang miten, ti imbatim dito kasirula. Ayan na nga, dagiti karni ti manok, nga imbatim apara kanya. Apay ko mga ibatyan ka, kat dinak mo't pulos tinultulungan. Iso nga anusam day tadigulaang ako na. Ay, madin na talaga. Madain, dahito yung mapaspasamak. Nakita anapan ko pinadiguan, dagiti ko kumarik ejay inloto kasidaan. Sanaya. Talaga nga ingagaram nga impakita kanya ka. Talaga mal. Apay, kayat mo dagiti ko kumari mo, ngam iti siya. Ha? Nadlaw mau ba daw? Ay talaga adya akong maanusan ti kastangaw galay. Ireklamo ka. Agreklamo ka lang. Tauray siya. Agreklamo akmal. Nita, makikitan. Ay, si ka lang ti reklamo. Kunak kaya makigidanakan ka. Umunakan no kayat mau. Way, mapanakan. Ta sumaruno akmal. Si ka lang ayat mo na tagreklamaw. Ay, aglisi ka nga rin dito pagnaka. Aha, si kakit dia. Sera-seram ti pagnaak. Ha? Pasalsalik ha? Gawad, umayan dagiti umayagreklamaw. Nga sino da? Umuna ni tatabadaw. At damot iti likodan na ni Nana Tuyang. Ay, talaga gaya makayat dati agreklamaw. Hindi pa lang amin nga ibagbagan ni tatabadaw, akayat na ti agreklamaw. Dito'y ka, kwaraw, tas si kati Ripper no aglaban da. Masapul ti Ripper Ay, wala, agkinamat da kita, no awan aganawa. Sa bagay. Nay, dagitadan. Siyak, tumunag ko naknay. Siyak ti umuna. Kapag nanak, siyak, tumunag dito barangay hall. Siyak nga ron ti umuna sumrag. Kasano nga makastrag kayaw? Katagidgidan kayo mat asumrag di tarwangan. May sala nga tao ti umanay dita. Ay, siyak, tumunag to yan. Siyak ko na nay. Naguray kayaw. Siyak ti Ripper Tapnawan lugay. Agsin naruno kayaw. Siyak, tumunag ko araw. Siyak ti rombag nga umuna. Kastoy langay, tapno saan kayo nga agapa. Siyak ti umuna. Sumaruno ni tatabadaw. Sumaruno mat ni Nana Tuyang. O niya, mayat kayaw. Wala na. Wag, mayata kwaraw. Nakita ka, tas sumungsungad kayo adwa. Way, reklamo man dahito atuyan. Agasan maray. Di nakayat akalangin amangal. San kagayam anay ilakam? Apay kumangay nga ilakam ka kat nagsadot ka mag. Apay ngay matakas tatitratom ka ni Badong Mau Marituyang. Kasi no di mo pa kadan. Uwin nga raw, kasi Lastog gayam, kayat na, iso lang ti masursuraw. Gapo ka no, ta iso ti lalaki. Dahito pa'y maray. Gapo ka no, tanatang tangos ti agong nangam iti siya. Agasumay day tarason na. Tinangosan iti agong itan. Ay kitwin na maray. No natangos ti agong mau, sika ti masuraw. Hangam nulungpap, akas iti agong nituyan. Ay awan na, talaga nga iso ti sumuraw.
Na, rumbang kadidayta, marikwanang. Saan amabalin ti kasta arason mo, kabadong? Saan amabalin, asikalaangan, ti matungtungpal, gapaw, tanatangos ti agong mo. Nangigmaw ba daw? Way, nangagaw. Kit asino ngay kada kamay, ti rumbang nga matungpal, maray. At damot gundaway, ani marituyang ti matungpal. At damot ti kanitaw, asika ti matungpal, kabadong. Anya, Kasanungay no saan asumurot ni Badong ko iti dayta atungtungan, maray. Ay kat, outside di kulambon maray. Bayam akagatan ti lamak. Ay, mayat, maray, mayat! Tuyang nagudwa na laing ti si Dain ta Manaw. Saan ka lugi? Sagay sa ti lupaw ti Manaw. Ay, katnas kan laang ba daw? Jay dalam ti kukwa. Jay magpatikulang king ka. Ay, katun kayat kaw. Yaputa siyak ti naglutaw. Si kamang nga rutagin na, wang? Wan, mayatak iti dayta. Mga tangaruday. Awanin ti riri Sigay ba daw? Ay, tatabadong kan na natoyang. Kasta lang, tapno naragsak ti panagdenayo, kas agasawa. Agkin naawatan kayo. Ala, sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.